Varios Santa Cruz, Bayo, Epifanio Ramos, Nanera, ya Mayo, a Polonia, Santiago, ya varios San Pedro, Centro, ya da, pues era como que era ni cualquier tañudo lo que se yo era. Ni coso, ni coso, llega, ni para tu ya se ya veo ahí que se da. Usted hubiera sentado, usted ya veo como se yo ñana. Ya que ya te que que ahora ya cosa rara. Da cha imba yo yo estaba tiro sara. Na ko ya ko achu na ko re. Ya ko ayudar nda ni ko su ra. Na ko na ni su re ya ko ayudar. Ahora ya da cha qua a diciembre ve ka ko to. Diciembre. Me ka ko to ka ni ki ji ba ji. Ya que dua ka ko niños ahora. Ya que va chi sa ni ki chi ya. Matías ahora ni ya sar ka ni ki tre nda no isla yo. Sa ni ki nda ki yo ya eso. Va chi que se chon sa ni que va chi tu va ki ñu que va chi. Ahora sanda ka ni sa ye ka chu sa yo ra ba ka yo se ka ko ña ya como revenda yo. Como revenda ra ni ki so. Ki ni ki ko so. Ta ña cha ku ñu primera. Cha ña di ko yo primera sa ni cha yo. Cha ni ka ki na cha ya ñu cha sarma ka ingeniero no ña ko ñu yo. Ña yo chi ka we yo fue na chi sa we na chi de na ña aya calindillo na ni ñu lu ya ki na cha chi ka we sa. Ya ña ta ñu colonia ku ya inga ra Totoloche na ni no ni que brecha pa ña ñu yo. Ya dice cha li ki cha yo ka cha ti to. Ña to ña italiano vi. Avrei 3 ne. Avrei 3 ne sara. Cha ya inga lo petrolio da di Totolochi da di. Igara ikanga lo petrolio ra ni ko ni ya. Va metello la pisa di quella ñu yo ra. Ya mani ku ña kuai cha ña petrolio mani ku ña kuai. Ya di ka chi ra ya na ki cha chi so ki ñu so ra ndo ra ya ni mani ku ni ku ña ka na ro. Va man ja ke na ño. Ya chi ni ki cha ra ni no so ni kua yi cha kan ti ra so ni chi de na ya chi di chi ka xeen chi sa ra. Ka ni kua ve ñu ni vi ni kua ko ve campesino chi ka ni que ta kui'a nde na na ahora li cha yo. Ahora ye yo asa yo ra cha ta 8 veces lo ya na. Cuestaría ña kundo yo. Cha ya que ku chi ma tsiki. Ahora nchika yo ne'e xu lu. Ne'e xu ra kuacha ne'e xu ra. Yeyo sa ra sa ndicha kuenda vi ki cha yo sa nda ya sa va na chi na. Cha kua ve na in ga ra ni nto nti ve ga re ni ka sa na ve na ga re ña.
ye kwa ñu ni cái sao đó thì đồ về nhớ cái sao đó do nó có nhớ cái sao nó nhớ cái căn nhà nó caro cái sao cái nhớ cái sao đó da ye là lúc số cái sao đó chỉ nhớ là sao à đó về nó yo ni cái san san cái nó có là sao nó có là san ye cái ở đó san chỉ có nhiều san chỉ là ở có cái nhiều ya ahora inga la juna yo ne chỉ na lu chỉ quý cái đàn đề rồi yo cái lu ra cái chỉ na cái chỉ quý người lu đó lo chỉ tí lu cái chỉ na cái na chỉ quý chỉ đó ahora sai nhà chỉ có phải là cái yo rồi yo quý cái ta libreta ni era che so so jiga cái một lát tu jiga cái ni cái quả yo che cái thứ jiga rồi để cái nhà để quả cái các cái nhà cái trang của cái mà nó san của cái nhà cái mà nó để vậy cái đi vô dùng cái đi ra cái đó chỉ là cái gì nhau chứ để cái nhà có lo dục cái này dục cái chỉ để chỉ cho chơi chứ cái gì chứ cái sao vậy sao là quên chỉ có phải này cái chỗ nào cái ý chí nhà đi chơi bên này chứ sao cái sao cũng cái gì nhà ý chí nhà đi qua cho nó ý chí cái gì cái carro chứ sao sao vậy cái nhau chứ sao có ai là cái sao vậy nhau chỉ chắc cái nào nhau chỉ cái nào nhau cái ý chí cái quả tôi nhau cái chắc cái nào nhau quả vậy đó ye ni nhau cái chắc con này nhà nó có chơi nó cả giờ giờ nó có chơi này có carro cái gì có carro chơi chỉ cái gì gì carro chơi chỉ cho chơi chứ sao nó chỉ có này rồi sao quên sao được nó mất cái nào để sai lulu này ra quan gì sao sao đã nó sao David đã là cho là cái lulu cái đó cái YouTube như vậy rồi sao nhà này suốt rồi lúc còn chơi rồi nhưng sao cha cái chỉ có khoai rồi sao cha là cái giờ dỗi rồi sao chỉ có ý chí quên đi sao là trời rồi tí nữa có cho sao cái nụ đi coi llegar hospital ya llegar no có về nhũ đó có à đuổi vậy sao nó cha có cho sao cha Sara sanja ya yo como revenda so como revenda bueno ya uy ya una ni siendo acá ya una siendo acá ni ya como revenda yo cha uni siendo diga ra una siendo acá ya 40 tareas aquí ta cuánto está cuando como revenda yo segunda que ahora yo ya ni todo ya que solo llegó ya era de remanso ane ka to no ya ko presidente ahora ya que era ya de rogar de que ya la mano sa yo do vici ya yo mandi ya que era se yo ya ka ta de u ni kai ya na ka to ra no ko ga ye ga ye cha cha
ya dik ni kera kwara ni yura diga đi chơi chân đô lista người ta sẽ biết cái nhau cho ra ra cái ra ra cái gì ra quan đi ra anh rồi cho sát chung rồi mà bây giờ đi chơi cái gì rồi anh đã cái chơi rồi anh nghe cái nhưng mà anh đã cái chơi rồi rồi nhà rồi chân sa cái chơi ni ra chơi nó sao ni ra cái gì rồi cái gì anh cái gì cái chuyện đó cái tu ai chơi chơi rồi và quan nó ở đâu gì quan có rồi chứ nhớ số lista ấy chứ đó lista ra nhớ chỉ cái này nhiều rồi nhà rắn số gì chứ chỉ cái gì ra này nhiều rồi gì saka ni sawa nhiều cái gì na cái trái rồi ra cái trái chỉ có ra chỉ có nhà ra cái general cái chỉ có nó ra ra ni cái cái giá giá nhiều khi nào ra cái general cái ni qua ra ra nhà ra ni cái ni rồi giá giá cái nhiều nhà ya ni có ni ở trên ra đi có ni nên độ gió nó bà chị bảo sao thì vô ra đi có số này có na này là cái gì vậy cho nên ấy tại nhau rồi này có人だったらわんとたいわんじゃらぬからcó人だでねとこにゃがりこうちんだったらこみごどれじさra ye ra da qua cái số da qua cái rồi này số da qua cái ra cái rồi gì ra với chỉ đi cà phê ở nhau cà phê ở nhau với gì hóa chất của nhau đó mà tại nhà này cái nhà ra cái này yếu đó yếu nhà cái thì coi như là cái chắc cái nào cái này cái này ye chắc gì thì coi như có anh gì nữa ye là chẳng giá bị lừa ra đã cái là số nhà giá bị đó cũng nó ra đã có ada đã có ada nhiều nữa cái đi về xíu ra đã rồi đã vào Emilia ở bên bên xíu đi xa đi về giờ nó cái nhà nên đã có ra đi về xíu vào nó nhiều nào cái gì nó ra số có nhà mà đi đã cái cho có nhiều và rất nhiều cho nhiều cái vị trí đó đi ngài giờ chú cái chắc có đi về chú cho ta cái nhiều lúc đó dễ lúc chỉ quý rồi chỉ kí lúc đi được cái giá cái rồi để có được cái số này quan trọng chỉ giáo chỉ tổ chỉ có đi nữa thôi chỉ giáo giá là cái gì cái sẽ đi cái này rồi nhà sinh giáo vì sao nhiều cái đó sinh giáo vì cái sao nhiều cái này sao đó nhà chạy qua cái chiếc car có cái chiếc car vrecha dunia ya cái nhiều vrecha chạy ta su sta lo qua rồi ta đi sta ra da cái gì đi ta ra cái này ra sai này có đi vô cái nhiều á sai có đi vô ra va da cái này vô ya số tôi chiếc car số tôi nhỏ ra vặt ra số tôi nhỏ ra sai ye vô ra chỉ có nào ta có nhiều ra và cái này nó saran chỉ có cái nhà còn nó cái ra rồi cái đó chẳng thì ye rồi chẳng thì nó chỉ ra được ta rồi nó ý cái về dưới nhau rồi
아니고 다니기 자게. 아, 많이 싫어 못해서 이제 아니야. 아니고 다니기 자게. Kumanini kumani kani si vini shinanini. 아, Ramos Santiago. 자냐. Ramos Santiago. Sila, 많이 신. Yacaranania Margarita. 자냐. 매냐 안고다가 또 안니지 안 진이라. 이자 아위야. 개회니 비에 누가 또 이자 아위 한저 담말이. 난내 동서는 담만 저 누가 또 자나라이 완전 아위니 전인 두잖아. 따서 거나 안고다가 또 안 진이라. 야, 난다 까니라 소. Sansi takanin di mayuni. Ya, todon si otamaga ya dini kita tamara basa. Kuekana, kuekua itu, kuekua nduchi, kuekua anje ko soña kanaga ya nunga ya. Ko soñi ko. Ito wacho asiko ito da니기 자게 나리. Yo kuyan si kua itu. Wa- Ya ikara kachi mayu di mayu ya. 와 가지고 ito 라 놀리까지 너무 요리. 다니기 자라 제수와서 그건데 그미 나자기가라 와. 그 뭐는 찍기가 잘 있고 니 자살이고 안 자고 있더라 기사라 완자고 있더라 자 너는 그 자리까지 너열리까지 니왜 오는 하라 이가 백건이 그 Ta batsikweni nyu ni gara nji cha ni kucha no batsikweni an si otama anya nji kwin si o kajira. 아냐 이거를 수 백건은 꼬아고니 그래 수 담아가 뭐 예리 서로가 그 냥 그냥 자르러 가라 여기 왔지 사냐 니 그냥 왔지 Tono ko nyu sa ki una. Porque tayo lugares son ni que se chungue coste que llega co que no coste que se chungue era so ni saki to que hace yo so ni que con llega que cuare co son. Mi nombre es Ofelia Ramos Santiago, yo soy nacida aquí en Abasolo del Valle, municipio de Playa Vicente, estado de Veracruz. Soy maestra jubilada y actualmente estoy como agente municipal de aquí en mi pueblo en este año del 2026. Él es mi papá, se llama Juan Ramos Cruz, que es procedente de San Juan Mixtepec, Oaxaca. Mi mamá nació allá también. Mi mamá se llama Margarita Santiago Nieves. Su apellido de mi mamá es oficial, es Reyes Nieves, pero aquí ella no se dio a conocer como Santiago Nieves. Entonces yo soy nacida de aquí, ellos llegaron aquí en Abasolo del Valle. Es una migración que hubo en San Juan Mixtepec, en su sierra natal de ellos. Se vinieron para acá en busca de tierra para trabajar, con motivo de que allá en su tierra natal pues no había suficiente tierra para cultivar alimentos de consumo. Entonces ellos se vinieron para acá en busca de tierras y en busca de trabajo y en busca de mejores vidas. Llegaron hasta aquí en este rincón de Veracruz, en el municipio de Playa Vicente, por ahí en los años de 1952 a 1956. Llegaron como un 80% de personas mixtecas de Ñusaví, de la nación mixteca, que se dieron la oportunidad de venir en busca de mejores vidas por estos rumbos en aquellos años. Ahorita actualmente pues aquí hubo una mezcla de culturas, porque algunos llegaron de Córdoba, que son náhuatl, de Puebla y de la ciudad de Oaxaca y de Tlaxiaco, que fueron personas que se dieron el encuentro aquí en esta comunidad de Abasolo del Valle. Y pues ahorita todavía prevalece la cultura mixteca, sus costumbres, sus tradiciones, motivo por el cual es la fiesta de ahora de marzo. Ellos
Cuentan de que llegaron aquí por ahí por los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, y tomaron el mes de marzo como un mes oficial en conmemoración de su llegada aquí en Abasolo de Valle en el 18 de marzo. El día 19 tomaron de patrono a San José para que se hiciera una fiesta en honor al santo patrón de este mes de marzo. La primera escuela que fue fundada aquí en la colonia Abasolo del Valle es la escuela Benito Juárez. Igual le pusieron el nombre de Benito Juárez para que se siguiera la fiesta hasta el día de hoy, que es el 21 de marzo. Entonces, en conmemoración de todo eso, ellos buscaron la fecha apropiada para que todo se celebrara al mismo tiempo. El 18 como fundadores y el 19 la fiesta del santo patrono San José, el 21 de marzo como un aniversario más de la escuela Benito Juárez García. Es así como se fundó esta colonia de Abasolo del Valle en esta parte, y estamos aquí viviendo todavía algunas personas que dominamos la lengua indígena mixteca, sus costumbres y sus tradiciones aquí también. Ellos, ya mi papá, ya son pocas personas de aquellos años que llegaron como fundadores, ya son pocos que quedan. No, ya se están falleciendo muchos por la edad por avanzada que ya tienen, pues aquí llegaron él platicó hace un momento cómo fue que se vinieron, pues ahora sí que en busca de trabajo, que ya no había buenos salarios y aquí pues estaba un poquito mejor. La cosecha que se dio en los primeros años que ellos llegaron, dice él que sin abono, sin fertilizantes, sin nada, la tierra daba mucha mazorca, grandes, bonitas, cultivaban la tierra, sembraban maíz, frijol, calabaza, chilacayota. Todo lo que ellos saben y conocen, la siembra del cultivo, todo eso lo hicieron llegando aquí en Abasolo del Valle. Actualmente ahorita tenemos aquí, prevalece la ganadería, la apicultura y el cultivo igual de la agricultura de piñas, chile, tomate, sandía. Igual se sigue habiendo ganadería, fábricas de queso y así muchas cosas aquí en este pueblo de Abasolo del Valle. Pues aquí ellos vinieron en busca de una mejor vida y aquí vivieron toda su vida, pero nunca perdieron la relación con su tierra natal, San Juan Mixtepec, Oaxaca. Ellos vivieron allá, aunque es lejos de allá, pero lo sentían hasta acá a través de la distancia. A mí me emociona al saber este enlace que tenemos. Tenemos un enlace muy profundo con nuestra tierra natal de San Juan Mixtepec, que yo también me siento parte de ella. Porque allá están mis tíos, mis tías, mis primas, mis primos, y todos tenemos una relación muy fraterno, a pesar de la distancia que nos divide Oaxaca y Veracruz. Me da mucho sentimiento de saber que ahorita en este año del 2026, del año que ellos llegaron de 1952, ya todas estas personas se están yendo, se están partiendo de aquí donde nos dejaron. Yo nací aquí, todos mis hermanos también nacieron aquí, por lo que entiendo que todos llegaron jóvenes, matrimonios jóvenes, como de 20, 22 años. Las señoras me imagino que de 15, 16 años, porque aquí ya tienen sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, pero aquí estamos vivas con la cultura, con nuestras costumbres que ellos nos han heredado, su lengua indígena también. Por eso, aunque muy pocos, pero sí dominamos aún la lengua materna, que es el mixteco. Tú sabí. Yo ando yo que me llevo su chicara ñando con taini bueno.
no payo mayo si kan que hasta con año nara pachinam ya llora ña si cachu aguñora ña yo ni cacu hueva su yo ni cacu que oro chini güeña ye iñu ña ni San Juan Mixtepec chacacu güeña ika tono ño ni ku bitum tasiano güey ni ku cano ini que a mí me gana la tristeza, el sentimiento. Dani, está bien. Cả người ta cũng tôi tôi nó nên tôi về người ta tôi nó về nhà đi thì bắt sẵn luôn. Ajá. Tôi nó đi chắc cái chuyện này cho tôi nó chết tên quan cái chuyện này nhổ đấy. Ah. Tôi đi ra vô ra tôi tôi tin nói đi cái chuyện nói là chỉ cần cho ăn. Quan trọng là sao cái sao cái nó chỉ trả nó cái nó chỉ là cũng mà đi sống cũng mà. Nó trả ra tiêu như thế này. Trả tuần cho ăn này, có xong cái chuyện này quan trọng mà ta sao. Cuando sama gasón era tono mera andara yesen si otra. Trả tuần cho ăn đồ bên này, sao đó là tuần tu su người ta là cái gì nhá, nó còn là trả tuần cho ăn đấy. Saturi. Đến cho ăn rồi này là sao nó kinh toán này này nhổn này này. Ya sao nó như này là bao giờ cho tôi là các bạn tôi như này là trả tuần cho ăn đó là sao nó như kinh toán này quan trọng là cái nó cũng chế tôi như này. Ajá, mire. Cuashan discriminación, si o ni cuenta yo. Shan cuento yo. Sao chứ tôi in cả nhà cái này, ta chỉ cái school là school nó sao tôi nói là chui cái gì. Que suta jarocho cusculero gariña. Ña cupala gagui cachin di mayu. Ña cupala gui razón ni mangansi asara ni cachaña. Ni cachi cueto gaña ña cupala gui ña yira cachaña ña. Si nanito igaña Acapulco Guerrero guiña. Me ajá sansi takatun musculera cuetzacu sotanqui. Ña kutushi totolochi ansi caña guayuta macan guesago. Sai ya da cái tu sĩ nó để cái này tu cá tu cái này, qua bây giờ thì indu. Paisano gagui.